Sanju Bey lapen arisangho pen MP Amarsing Tisso Pherangke mekangi. Singason Hotel along Sanju Bey, Vidya Sing Terang pendang lok arisangho pen inut waters arait dopu kipuamen pen MP Amarsing Tisso Surhinira Kritroxi lapen Surhinira Enkora Hini Aningkan MAC election ahot property affidavit long le phelang aputhak hadak chupaklang dunki long nivet seta Sanju Bey lapen arisangho RTI along kelong ateng penke thom kebrapli long le phelang dopusi akoipi lapen lason aprang ningkan surhinira krep holapen surhinira kriner kepen ta long le do opusi ningjepon lasi laki election commission aron karkan lobuta akoi pipon athe dovek pen avepu kipaklang pon ki chokchi lapen penalty for filling false affidavit election norms ateng pen ki adai dovek lupusi pachini lapen alangaitum laso puthak karbiang long autonomous councils EM aphan panong si karbiang long autonomous council principal secretary aphan pinpura lotame pajarda lasi netum ke hangateng pachunchi pulote high court tame damnang kok pubuta Pherangke melong ningjepo news desk report news fast karbiang Oson si hot pen laban so alung le nak plan sama ini aja dulu ma Amarsing Tisso lo ini pola itu la an alung le nak plan sa la so alung le pen course tangka alang masih jesemet laban so puthak ke CBI inquiry ningji lapen land and revenue lapen agriculture department ala bangso in charge pen ke hek nangji lapen alang lipan ABC la bangso angko pen stame isun nangji pusi itum jesemet joining the patolo lapen jong si la before code of conduct aprang alang lipan pasun se pulotante ile tum tapega andeng se tame high court adung se tame nito pate bok ji apan nito siku Sanju Bey non media butung long dak respected nang ko kalam nangke kecang nang ko kalam nangke present MP Amarsing Tisso 2022 MAC election nomination filing along property ke jepatu la bajane si lili wak nang ko to te alam nangke laso puthak lili patumi principal secretary rideng tan lili memorandum pinam lo laso memorandum long lili jasemet lili di mana bangke Amarsing Tisso bangke jitu election commission pen aek doisi nomination filing lo pulonte ladak bangke alang li property whether immovable or movable assets duan talang di paklang nai election commission announce lo ke election hot ke bonda melang di bangke 2017 election ki thuru talang di bangke longli vet ke du alang li paklang ateng pulonte 2022 ta aku alang li longli vet paklang bonda me non mi le through RTI nilika chini ateng bolonte alang li deng 34 plots do longle lasi lahai longle kisuman ke alang li deng 2015 pen ke du ta do kisuman alang li 2021 kisuman alang 2018 ke na badu ndami lahai longle jong selang li deng 2018 ba 2015 pen alang li deng do bolonte 2022 nomination filing report selang li longli ga paklang chor kisuman tu mata ta hai to ini alang li phan ke pabot nami pen di phase ni likane ye bata bonda me election commission pen laso allo isido ditum la representations of people's act polong do ladak section 125A penalty for filling false affidavit pudo laso ateng benjong si alang liong si convict lo polon telang li chikro jon thok si tame ba fine bosi tame alang li ni jela melang li chikro jon thok do lasi kemang humi mi alam lo long ni beta long de do ten non nangke long 36 ta long de do ko mai kunna pesena ke lelo hoitu alang li a power ka misuse ho join li si la analong le bang pele do alang le corruption kuri si pele lo se alang li son full corrupted amunit pulonte karbiang long inut mane ke thetana department agriculture tong land and revenue excise lai huya long son ai em ke deng alang li arang nili kuyate ke lagi nili jungjung mane konane social organization pele him pele nili rangale nili do waters pojone tha athe
voters tu marai tu komat political leader si kuan si kicok ma kicok cima kuan si karap ma karap rema lai kacini nei tu marai tu la si karbiang long arat doan ba voters doan mantan li pacini lo Amarsing Tisso pupu amunit ke lake EM arpu ke deng yarai tu la so put hak non principal secretary long alu tournament ni CM hanji panong lo la so memorandum bon tam yalang li suhut XMP ga cewa madalang ni ala bige plong itu ini pumat cetong nam abar sai beda mani la principal secretary ding setekang nam rom la si la mili diman la not code of conduct lagi dia prangyung sinili council ban thanang kakang saya be kulonte mili high court stame petition file nam ko mili ke hangke esona bangke la phana bangke EM arpu pen pasunang po la pen second mili diman bangke CBI inquiry initiate nang polada athema true মানে একদম wrongful doing se alang labang penelo right way pelalang ni la solong di kache right kali athema alang li kan ini 2017 pen 2022 nomination filing pangrum nampet pulonte alang li ding long le long ase alang li dena revenue EM do boma hutsi alang li kali li kalang lang four way long ga mala so competition ka chen enjoyment pen ba forest along li punot ba gomane rong kidu kila arat along li ta melang li bangke alang li men transfer ikla Hasil ledak bangke CBI inquiry tak kena.